uko imirwano irushaho gusatira u Rwanda niko ubwoba ari bwose ku banyarubavu. Ibintu biri kwihuta cyane, buri munota ibintu birashaho guhindura isura, aho M23 itangaje ko yamaze gufata umujyi wa Goma, igafunga amazi n'umuriro n'ibindi byose byinshi muri Goma. Amateka ari kwiyandika buri kanya ari n'akamarasa arushaho kumeneka, nkuko mwagiye mubibona ku mafoto n'amavideo ari gucishikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ingabo za FARDC zimaze kurenga 120 zamanitse amaboko. Ababonye badafite agatuza gahagije ko guhangana n'uyu mutwe bamanitse amaboko hakiri kare, kuko ubundi busanzwe hagoma ubuzima. Mbahaye ikaze kuri Mirror Rwanda, isoko y'ibyegenyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Mbahaye ikaze mu mujyi wa Goma, aho intambara iri kuvuza ubuhuha. Njye ndi Penuel muvandimwe, niba ari ubwa mbere dukurikiye turakwishimiye. Nanone ikaze. Dore uko ibintu byifashe. Bamwe mu bari mu mujyi wa Goma baratangaza ko kuva mu ijoro ryakeye kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hatakiri kumvikana amasasu menshi nko kuwa mbere. Ni nyuma y'imirwano yabaye kuwa mbere cyane cyane mu burasirazuba bw'uyu mujyi. Igisirikare cyahirigwe gifite ingabo ziri mu butumwa bwa MONUSCO cyasohoye itangazo rivuga ko nyuma y'umuhate wa MONUSCO impande ziri kurwana zumvikanye agahenge, zivuga ko akagahenge katangiye kubahirizwa saa moya z'ijoro i Goma. MONUSCO, ingabo za leta cyangwa M23 ntacyo baratangaza kuri ibivugwa n'ingabo zahirigwe. Uruhande rwa leta ya Kinshasa rurimo kuvuga ko ingabo za FARDC zisubije ibice byinshi bya Goma byari byafashwe na M23. Ibi ntacyo M23 irabivugaho, kandi biracyagoye kugenzura mu buryo bwigenga ugenzura ibice binini bya Goma. Ibiro ntaramakuru AFP bivuga ko imirwano yo kuwa mbere Goma yahitanye abasivile 17 n'abarenga 300 bagakomereka. Ibihugu by'iburengerazuba bikomeje gusaba ko imirwano ihagarara, ubundi hagakomeza kubaho ibiganiro by'amahoro. Marco Rubio, umukuru w'ububanyi n'amahanga bwa Amerika, kwa mbere mu kiganiro kuri telefone na Perezida Tshisekedi yamaganye ibitero bya M23, bivuga ko Tshisekedi yemereye Rubio kongera kuganira n'u Rwanda. Hagati aho DR Congo yasabye ko akanama gashinzwe umutekano ku isi kaoni kongera guterana, isaba ko ubu noneho bafatira ibihano bikomeye u Rwanda. Nyuma y'agahenge kabayeho nijoro, mu gitondo hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu. Ni ibisasu biremereye mu gice cya Goma cyegereye u Rwanda. Ibisasu byarashwe bikagwa ku Rwanda kuwa mbere, byishe abagera kuri 5, ubundi hakomereka 35 nk'uko abategetsi babitangaje. Igisirikare cy'u Rwanda cyavuze ko cyafashe ingamba zose zishoboka mu kwirinda, ubwo akaba ari ubuhanga bwa Iron Dome burimo gukoreshwa. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yabwiye RBA ati, hari ibisasu byayo twagiye dupfubya, turimo kugerageza ibishoboka byose kugira ngo tuburizemo ibyo bisasu. Ijambo ryitezwe na Tshisekedi. Mu ijoro ryakeye Perezida Félix Antoine Tshisekedi yakoranyije inama y'abakuriye inzego nkuru z'ubutegetsi bwa DR Congo ngo bige ku buryo ibintu byifashe mu burasirazuba bw'igihugu, by'umwihariko mu mujyi wa Goma, nk'uko bivugwa na Vital Kamerhe ukuriye inteko nshingamategeko wari muri iyo nama. Vital Kamerhe yavuze ko barebye uburyo Goma hasubiraho ubutegetsi bwemewe na leta. Kamerhe yavuze ko nta byinshi batangaza mu byaganiriwe muri iyo nama, kuko Perezida wa Repubulika agomba kugeza ijambo ku baturage. Hagati aho mu mujyi wa Bukavu, mu ntara ya Kivu y'Epfo na Beni muri Kivu ya Ruguru, kuwa mbere habaye imyiyerekano ikomeye ya rubanda yateguwe nabo ku ruhande rwa leta yo kwamagana umutwe wa M23 no kuvuga ko bashyigikiye ingabo za FARDC. Ku rundi ruhande kandi, ibiro bya Perezida wa Afurika y'Epfo byatangaje ko Perezida Cyril Ramaphosa w'icyo gihugu na Paul Kagame w'u Rwanda baganiriye kuri telefone ku buryo ibintu byifashe mu burasirazuba bwa DR Congo. Afurika y'Epfo yapfushije abasirikare bagera ku 9 mu mirwano yabaye kuwa 5 no kuwa 6 w'icyumweru gishize. Imirwano yabereye hafi ya Goma ibyateye uburakari mu gihugu cyabo n'igitutu cy'abatavuga rumwe na leta ya Pretoria. Ibiro bya Ramaphosa bivuga ko we na Kagame bumvikanye ko hakenewe byihutirwa agahenge ko kongera gutangira kw'ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zose zishyamiranye. Leta ya Kinshasa yahakanye ko itazigera ijya mu biganiro n'umutwe wa M23 ivuga ko ukoreshwa n'u Rwanda. Ibyo ubutegetsi bwa Kigali bwakomeje kubihakana. Hagati aho Perezida William Ruto wa Kenya kuwa mbere yabwiye abanyamakuru i Nairobi ko abakuru b'ibihugu bigize East Africa bazaterana kuwa 3 ngo bige ku buryo ibintu bimeze nabi Goma, hamwe n'umwuka mubi hagati ya Kinshasa na Kigali. Iyo nama biteganyijwe ko izitabirwa na Perezida Tshisekedi hamwe na Kagame, nubwo impande zabo zitaremeza kwitabira kwabo. Ku rundi ruhande kandi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasubije Minisitiri Jean-Noël Barrot w'Ubufaransa ko abo n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 badashobora kuva mu bice byabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko ari iwabo. Mu butumwa yanyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa X kuri wa 27 Mutarama 2025, Minisitiri Nduhungirehe yagize ati,
nta mwana n'umwe nzi kuri iyi si ushobora gusubira inyuma ava iwabo. Minisitiri Nduhungirehe Olivier yasubije Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot watangaje kuri uyu wa 27 Mutarama 2025 ko M23 ikwiye kuva mu bice igenzura muri RDC. Yagize ati M23 igomba kuva ku butaka bwa RDC ikanahagarika ibitero bishyira mu byago ubuzima bw'abasivile n'abari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye. Ubundi Ubufaransa nicyo gihugu guverinoma ya RDC yifashishije kugira ngo gisunike icyifuzo cyayo cyo gukoranyiriza akanama ka Loni gashinzwe umutekano mu nama y'igitaraganya yiga ku ntambara ikomeje mu burasirazuba bwa RDC. Muri iyi nama yateranye ku wa 26 Mutarama 2025 ibihugu bitandukanye byagaragaje ko leta ya RDC ikwiye gusubira mu biganiro by'amahoro kuko intambara atari yo yakemura ikibazo cy'umutekano muke cyugarije uburasirazuba bw'iki gihugu. Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'inshuti byagaragaje ko bihangayikishijwe n'umugambi M23 yari ifite wo gufata umujyi wa Goma nyuma ya Sake. Goma yafashwe mu rukera rwo kuri wa 27 Mutarama. Ubutumwa bwa M23 bwagaragaje ko leta ya RDC ariyo yanze ibiganiro ubundi hitamo intambara, busobanura ko bushaka guhagarika itotezwa ry'ubwicanyi abanyekongo bene wabo b'abatutsi bamaze imyaka myinshi bakorerwa, byatumye benshi muri bo bahungira mu bindi bihugu. Reka dutegereze turebe amaherezo y'izi ntambara. Iyi ni Mira Rwanda, ikaba isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Genda bashimiye ko mwabanye natwe, mbifurije amahoro n'amafaranga, naho ubutaha mugwiza amashyo tuzongere guhura amatavuna imitozo.